Pamirsa Pemkab Bangli mesti kayang pacang ngewohin pemasangan piranti aplikasi perekam transaksi ring restoran saha rumah makan. Pemargi nucap matu tujuan mangde side ni capang pendapatan pajak hotel dan restoran. Kepala Badan Keuangan Pendapatan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Bangli Dewa Bagus Riana Putra Mausang, romangkin wenten 16 restoran, rumah makan sanesang pun mepasang piranti tapping server. Tujuannya nih, untuk ngerekam nyatet transaksi penjualan ring restoran rumah makan. Sedurungnya nih, BKPAD teler sampun masang piranti utawi aplikasi pos. Piranti inucap roh saking bantuan BPD Bali, seni kepasang ring 16 restoran mewah rumah makan. Binannya nih, yening piranti pos patut ngunggah bil, angin roh mangkin presiden langsung typing transaksi penjualan. Ring sejeroning Japang PHR, Riana masih kayang pacang ngewohin pemasangan piranti typing server ring restoran rumah makan, sanen lianan ring warso kali tali 3 likur. Ri tepangan mangkin baik kedandani sampun ngelaksanayang pemetaan potensi angge masang piranti punika. Untuk utamayang sani badue kutaman sani ageng tur sani lianan ketampenin untuk cara sani mabinayan. Ringgalah pungkuran makasami wajib pajak pacang kepasang piranti punika. Pemekas ring Pemkab Bangli pemasangan tapping server memperkanti sarang baga sani nyiageang sistem elektronik. Dari Suasrina Bali Pos Nguningayang.